imbiomba kuthithwa county ya Meru mheshimiwa tukithirikaire imbiomba kugitwa county ya Meru ikayathiri na igeta na mbere imbiomba kugitwa no tuitwarere mama ekuma senate nere arauga na gucokeria mwathani nkatho na antu akubarekera na mbira lakini nakona mantu ja urajetite wikwiyiro kuranirwe na binambi imbiomba kugitwa Meru county ya Meru inya thayo bandu ititite mzuri but ngwitikia antu ba Meru thairora bathurana ibathurire mwe some right leaders na bangi leaders bravo kumba kwitha beshumbura Meru but ngachokeria MCAs nkatho na inya muno nontu ibombete kwitha bakyo ya raini yo na bakaomba kwitha bakyo bo raini yo ritingwe bo iyo bakaomba kwitha bakithiata na kubura beti tontu ya thayo nontu ibakwenda kwitha bakyalula leadership ya Meru yithira maendeleo yara mu Meru akomba kwitha akithithirwa maendeleo yara yomba kwitha ya mutethia te maendeleo yara mu Meru akarerwa rena ruyu ethire na para na ikiata me okay akuthikiria minority leader na umbete kwitha akira Meru bacoka mbunge thayo beta kwitha bakithithia itemized budget ire kuwa project yethithwo wandi fulani na ne mbecha fulani na wondi yeye within this financial year ifati kwithira ekyo mbia yi na ndenda muno inya bathithe this law bomba kwitha baki produce inya maratasi ya maingi ya that budget ira ya itemized by kiria wananchi bo ikenda project yere makwitha ikithithika bakamya makosa ya MCA na umbete kwitha ikitangweke kuongwe netiki leadership ya that county ira yomba kwitha ikithithia implementation na executive itongere tu governor. Yes. Ikenda bomba kwithira wananchi bawo ibakumba kwithira bakimenya interview ibyo bakinyela bura bibati ikenda Meru yomba kwithira ikilainika none gwere uni muntu randomba compromise niwe mwananchi na mwananchi ampete ngweke na perform kiwe na ketu me inyangwata nino mukelinda sieta ireke mata na inya muno nonde bairo bwata nirete bomba kwithira bukirita ngwe mingi muno na ketu bairo bukanjire kwithira bukiaria sijue mantu ya spindi rabukwira utina oyetete ntikuona kwina right direction ikate majererio kwira mantu nte hospitali otume yako matoka spindi weta kwa nini project ya either kwa bati kwetho kwa nawe ule bo ibonda baba kwa ya chief unaenda kwenye spindi ile 800 kilometers per hour kabati ni kuira project chief spindi wete boy spindi uno ite katoke Meru na umenyaya baba